Siyak ni Manong June, siyak bet ni John Mark, the committee for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pabak namin, Ti kultura tayo, literatura nga Ilocano. babaen sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karruba, Adda Kamin Karruba, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinateg tay nga Ilocano. siyak ni Manong June, Siyak bet ni John Mark, the committee for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adagtuyan ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babayin ti sunatay ti biyag ken ayat. sonata nga kansyonan daga ti pagayam yo, Manong June Cereales. Ken John Mark Pastor. Programa nga isang salumina. Asagot ti KPRP Pinoy Power Radio. 6:50 AM, Honolulu, Hawaii. Adda Kamin Karruba. Adda Kamin Karruba. Adda Kamin Karruba. Karruba, Adda Kamin Karruba, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinateg tay nga Ilocano. Adda Kamin Karruba. Adda Kamin Karruba. Adda Kamin Karruba. Wen, laga maudin ang Miyerkules apo ti bulan ti Hunyo. Napapatag nga Karruba kat isumutan ti may kasangapulo ken 5 wenno 15th episode me dito'y tanga-tanga agam ang payag. Pangipatpatayab ti sunsunata iti biyag ken ayat. Kat dito'y lang apo KPRP Pinoy Power Radio, the most powerful radio station in the state of Hawaii. Broadcasting live Karruba. Dito'y lang 6:50 AM Honolulu, Hawaii. Kada kami nga ro diti for decade duo with yours truly Manong June Cereales. And kanakan you John Mark Pastor. Para iti may samanan nga oras ngayon tay panaging niliw. Panagpapadamag. Kanda dumapay abang paspasama kiti biyaga ni Ilocano. Nga rod, umuna nga sonata nga ipatayab mi kada kayo apo kat kasiksikatan na launay dati kat napoluan Despacito kat in Ilocano mi. Di kat balong, tayo nga rod, Ayata. dinggan nyo Karruba. Ay, Pusit. Tapiwak. oh no, oh no, oh yeah. Si tatalekak latati padak aparswang, dik nga ugalit agdwa-dwa. Dua-dua. Oray no kwarta ti pagsarita anta, nasempalat at panunod ko. Tanoan niya ti panang ipagarup ko, kadagiti padak at tao, isumeten ti amok nga inaramid ko. Ken apo, yaman at ti panakilangen-langen yo, panakigayem yo dito'y mo, ngem pangaasiyo ko maikaten yo. Diskumpyado, inaawan talag mo ti pada matao, ipawit mo ket dapat ada resibo, pati titignekan gargaraw ni bakit mo. Diskumpyado, ori siya sinusika kit diskumpyado, pati anak mo no agpasyar gwardyado, no wag pautang ka dapat ada titulo. Pati katugang di nakapulos mahiritan, ay nagpuskol gid di tarupam, kaya't nakapay nga ilotwan. Kat di na minsan nga nagkirkil sunat kwartoyo, tigam gamit mo inimbentaryo, pinagbalin mo abari kugkog. Sino ka ayat ti pagrup mo, perfecto ka at tao, tasiksikal at gusto, nalintig ta panunot mo. Amin may tataon pagarup mo ket neng-neng, nung nagsardeng nagpanunot, binog kawa mo lang-lang, kaya't mano trabahador ket din agsarsardeng, gapunta agsursildo trabaho na diretso. Amin na masabat mo ba sa ang panunot da, no umisom ibagang ngakat katawa,
anda ka. Ubing menu barito, bakit la kaya kubo? Awan makatanggay mo, amin nakakabsat mo. Di dakor sunada o galing adaken ka. Amin kita glisin o kasta nga agawis ka. Ubing menu barito, bakit la kaya kubo? Awan makatanggay mo, amin nakakabsat mo. Di dakor sunada o galing adaken ka. Amin kita glisin o kasta nga agawis ka. Diskumpyado, inaawan talik mo tipada matao. Ipawit mo kit dapat ada resibo. Pati titignay kan gargaraw ni bakit mo. Diskumpyado, ori siya sinusik ka kit diskumpyado. Pati anak mo no agpasyar gwardyado. Luwag pa utang ka dapat ada tititulo. Pati katugangan di nakapulos mahiritan. Ay nagpuskol gid di tarupam. Kaya't nakapay nga ilotwan. Kaya't di na minsan nga nagkirkir sunat kwartoyo. Igam gamit mo inimbentaryo. Pinagbalin mo abari kugkog. Diskumpyado, inaawan talik mo tipada matao. Tipawit mo ket dapat ada resibo. Pati tignay kan gargaraw ni bakit mo. Ubing menu barito, bakit la kaya kubo? Awan makatanggay mo, amin nakakabsat mo. Di dakor sunada o galing adaken ka. Amin kita glisin o kasta nga agawis ka. Ubing menu barito, bakit la kaya kubo? Awan makatanggay mo, amin nakakabsat mo. Di dakor sunada o galing adaken ka. Amin kita glisin o kasta nga agawis ka. Diskumpyado. Ada tangaro, ti version tayo nga na poluan. Desconfiado ay kat aduti kasta nga Ilocano dito ayam miapo di klang mo dito Hawaii no do bala ti diskompiado kada giti pada nga Ilocano lagitay agduado ala unay iti pada na kat medyo saan kano nga napintas nga damag iso ano ada dagiti man nagdiskompiado kada kayo kat balbaliwan yon tadi kat mairoknoy kanya dat nga sonata kat itatagat actually views na DJ niya when adan apo iti nasurok 160,000 views na as of this moment ket nila mo no bigat no de ket dumapay nga aldaw no manon ti madanon na and it has 5,000 shares talaga mga kinaadapot Ilocano version na iti Despacito nga napauluan manan Desconfiado ngaro dito dating nga kanito Karruba pagyaman namin digiti sponsors may first on the list Alex Video Service featuring Blu-ray technology for reservations and appointment please get in touch with Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284-1181. As well as Dado and Angel Lamog. Uncle Bonnie and Anye Femia Collado. Barbaro da ita ang sponsor ta. And of course, kani Uncle Phil and Auntie Minnie Lastimosa. Supermodel Janelle Megan. Rosalind Anderson promoting Forever 21. When she's promoting Forever 21, makita mo lagi posters nga i-upload ni Manang Emmy. And of course, Tito Mahal, John Anderson. And of course, kini Auntie Emmy Ortega Anderson. Dagiti apo, dagiti pagyamyamanan mi, tatalagamot nga awan sarday da apo nga tumultulong, ken mamangted suporta iti programa mi dito KPRP. Ngarod, dating nga sunata apo ket may paay kadakwada. Hindi maladagaag Denggat nga addaan na tipod Agubakam ken ni tatang Sana isala ang raman ni nanang Ililinaginggat makaridepa sa aging inayat nga mangyuli kaniyak panagdunguti amag marik na nukumalang mabalin nuwadapay panawen ngayon kang magkibin ket isa na nag-akasubing tay di agpatengga sa miwen tapno may papasko ti ayat ko kento'y iliw
adagos kinitatan kasta unay panangay ayon na wala sana tumit la ibaon nga agpakumbaba no tirabiin nga makaturugan mangibatit kwartat pagpungtuanak Kedjak impagpagaru apanawan na Matakaw ko panawan na kaadang Waray bansang adang Akan nangi ang lelen kaniyak Pilyet kansyuna diyak patenggam Taki ayakin iliw Maipapasko amin ken ka Diyak mas balang tinumdaan Takas taon ay panagib-ibit ni nanang Kararag ko kararang namet lang Nalablabes pa nagdusdusana Di sulim tay amok nga inayat na inanang amok nga di nagtumet lapagan ngem apu ipatay na nga makasalat bang salitatan tartaret tapag mirabi matumpal tinapa nagsudli Diretso Sonata Karruba may sa balse apo para kadikiti urenya man armiden na itata nga Ilocano dito Hawaii agman maneho agalutluto mangmangan agpalpalpa gininaw aginina anapay umis isa mitideti ang kanito Karruba tungkwen Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya paligsenin pati lang ken ugali jakun na matarsanen awanen ni inukanan nga ang mamukki diya panawen ayawanen day di narumpi ano umisan mapagpingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo makuti ayawanan tingkam lisala tababaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan tinga isala intarayda anusin minti babaket tanu pumalsi ay napiket Dito ako the most requested song dito Isabela itata sa di naman apo nga pagtuktukarami dahil kansyon mi apo iti numero 1 apo no agpapanag tanda ni iso amin iti sansalaan ti pagbakat pero dagyaman kami apo kadikitigim matang iti album mi nga na ito Nagbalon ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda duwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamukki diyon unana ayawanen day di narumpi ano umisan mapagpingi at ay balasang anadamili kalay santupay santo makuti ayawanen tingka
misala tabag paketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti papaket kanu bumalsi ay napiket ay awanen ti misala tabag paketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti papaket kanu bumalsi ay napiket ay awanan tingkang isala tababbaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda anusan minti papaket kanu bumalsi ay napiket ay awanan tingkang isala tababbaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda anusan minti papaket kanu bumalsi ay napiket. Aha, agsublingar apo ti 4 decade with our program Adda Kamin Karruba kalpasan apo ti sumagmamano nga Palagi.